Ok, znači, snimio sam ovo, ali kad sam malo pogledao bolje, krčalo i ono, potrudio sam se da nađem ovaj moj dosta stari mikrofon. Sad, koliko god da stišem, vi ćete jedva čut moju miš i tipkovnicu i sve to. Jer odličan je, to je čak možda bolje od ovog mikrofona. I sada, ja sam napravio par, Cobalt, našao sam sve to, napravio sam pickaxe nisam prošle nego izvan snimanja i sve to. I sada mi treba obsidian. Naraslo je ovo, 43%. Dosta sporo raste, ne znam zašto, još i na ovom govnu od endstone-a, naraslo mi je XP. Upravo napravit ćemo induction smelter kasnije, treba će nam. I sada tražim još samo nešto. Došao sam po obsidian, obsidian je ovdje. Imam obsidian ingot, zapravo obsidian ingot ću skuriti tamo. Šta mi onda još treba? Obsidian ingot. Ovako. Obsidian ingot, ovo, netherrack, sranje. Nether govno. Treba mi malo nether dreka. Da. Ovo mi je baza u netheru. Pokazivao sam vam u tom mom videu gdje sam snimao. I ovdje sam se spono iz prve, ne znam kako ono stvarno sreće imam. I sad ćemo vidjeti, gdje će nas to odvesti. Evo si natrag u bazu normalno. I sada ćemo napraviti u part builderu ovo i ovo. Tako. Ovaj binding vratimo natrag. Sad mi tu jedan lik na Skype-u poslao. Super ti je epizoda, samo malo mikrofon popravi. Evo, popravio sam ga u 3. epizodi. Ok, napisao sam mu. Imamo obsidian. Za obsidian ćemo napraviti obsidian tool binding. Znači ovo tu od obsidiana. Tako. Hoće li biti dosta? Hoće. Imamo obsidian tool binding. I sada sljedeće što trebamo napraviti je pickaxe. Pickaxe se radi ovako. Znači ovo. Durability pickaxe nije baš nešto dobar, ali mogu ga modifirat. Za sada ne bih htio koristiti ovo. Napravio bi neki bolji tool binding. U kojem bi mogao ovo naraslo 57%. Oba dva. Super. Da ćemo maknuti to što torč smeta. Da, kad stisnete F7 vidite gdje se mobovi mogu sponat. Stavite baklju i ti kvadratići se maknu. Vidite, ja stavim tu baklju, ovo tu se gore mogu sponati, ja sam tako osvijetlio. Istina da je FPS malo manji zbog toga, zbog tih crta. Ako imate slab komp, baš mi neće biti ugodno igrat. Tako, F7 vratim. Tako. Sve normalno natrag 60 fps. Šta mi treba? Idem ja skušati kako da dobijem veći durability. Nema veze, napravit ću ja ovakav, ne smeta meni što je malo manji durability, mogu ga upgradeat. A upgrade ću vam pokazati malo kasnije. Nether, ovaj može. Sada bi trebao otići tu dole, evo, dosta dobar mining speed ima. Treba bi brt.
Sad ću vam pokazati kako to funkcionira. Sa ovim, treba nam malo lapiza. Sa lapis ću potrošiti koji imam. Malo, iskreno. I redstone. Redstone će vam dodati, gdje mi je redstone sam? Jedan redstone. Nemam redstone puno. Valjda mi je otišao. Kad mi se svijet robeko. Da, robeko mi se svijeti. Mislim da to u drugoj epizodi. Nisam ziher. Ok. Sad ću vam pokazati. To se ripera ovdje. Ovo. Gledajte tu. I jedan lapis. Sad ćemo napraviti mi blok od lapisa. I moći ćemo staviti 10. To će vam dati luck. To vam je fortune. Fortune ili looting. To mi daje 10. I sad tako nabijamo do kraja. Mogli bi nazvat Dire Pitsk 20. Luck. Dire Pit 20. Dobro. Sad ćemo tako napraviti isto sa redstoneom. Ostaće nam dva modifiera. Evo vidite, tu modifiers remaining i stavit ćemo auto repair. Nestane više. Moramo staviti, sve morate staviti ovako 2 i to vam je brže kopanje. Evo. Mining speed 15 će biti. Što je jako dobar speed, mining speed. I stvarno to mi je prekorisno. Potrošio sam dosta redstona, ali gledaj si ovo. Znate kako je bilo prije, a ovo je još bez enchanta. Iako mislim da se ne može imati enchant. Sljedeće što mi treba je sword. Napravit ću sword od ovoga i kaktusa i toga, ali prvo idemo staviti zadnji modifier, to jest predzadnji. Ako ćemo točnije rečeno, treba mi 9 mossestona. Neki od vas možda znaju zašto, a neki će sada vidjeti zašto. Moram prespavati. U crafting table kada ovo stavite dobijete ball of moss iz Tinker's Constructa, što nama treba. Treba nam za ovo. Stavimo tu i ovo tu i moss. I imat će auto repair. I sad ćete vidjeti kako će se sam F3H kako će se repairati ovo. 99, durability samo 100. Ok, zašto samo 100 ima? Trebalo bi... Možda tu piše koliki durability ima. Durability 952. Ok. Znači, sad će biti 953. Dosta se sporo repaira. Evo, kao što vidite. Uglavnom ima, mislim da Fortune 1 je to. Jel je, maknuo se, ok. Evo, 953, ima auto repair. Sad ćemo krenuti na sword. Napravit ćemo sword od, sad ću vam pokazati, ne, nije to tu, u crvenoj knjizi je to. Tools, sword, znači, sword blade, tool rod i wide guard. Od tog se radi sword. Najbolji sword vam je, ne znam, stavit ćemo shard od kaktusa, ne, stavit ćemo nešto bolje. Alumite, shard of alumite i možda bi ovo tu od alumita mogli staviti. Ili rađe stavimo od papera. Zapravo to ćemo kasnije. Za sad ajmo alumite. Idemo ga ispeć. Zapravo ne,
na peć. Treba nam sword blade. Sword blade. Material cost 1. I to stavimo u part builder i dobijemo ovo. Ali da, to se ne može tu, zabunio sam se. Material cost 1. Netherrack sword. Treba mi gold nuggets unutra. I 2 ova. I naš broadsword koji će se zvat Dire Sword. Kako bi nam se sword mogu zvat? Neću, Dire Sword, ajde. Dire Sword. 20. Kao Dire Wolf. Modpack 20. Dire Wolf Sword. 20. Ovo mogu baciti. Idem po još malo mossa. Ovo je predobar pickaxe. Počeli smo tinkerirati. Da, ovo je tu. Ovo će se početi reperat. Vidite da se reperao cijeli pik. Jako brzo kopa. Jedan od najboljih pikova. Evo, pogledajte kako ja izgledam epic. I jedno što mi se treba je da upgradeam ovog tu. Tu rod pattern. Napravit ću neke random. Hammer. Hammer. Ovo mi treba. Material cost 8. Nema veze. To ćemo mi kasnije tamo, moramo još za hammer. Napravit ćemo, sve ćemo napraviti u ovoj epizodi. Ball i ovo ide, ne, u ovo, to i to, auto repair, ima ovo čudo auto repair, ne znam da li se vidi tu plavo ovo od lapisa dole i unutra imamo još obsidijana i takvih sranja. Imam tu svakakih stvari na podu. Kasnije ću još vidjeti što možemo dodati na sword. Na sword ćemo dodati definitivno nešto što pojačava Za sad pokazat ću vam koliko nam sword daje damage-a. Ako dodamo, mislim, redstone na njega, dobivat će više damage-a. Znači, tu ga stavim. Imah ovoliko i 3.5 srca dila. Možda sam trebao ovo tu od ovog tu napraviti, nema veze. Malo sam se zeznuo. Ako dodam redstone, ne mogu. Znači, napravit ću jednostavno nešto drugo. 3.5 srca, ono, nije baš puno. Malo sam se zeznio iskreno sa swordom. Tako da pogledat ću, mogu dobiti materijale natrag ako ga stavim u ovo. Ako ne mogu, nema veze. Nema veze. Imat ćemo taj sword, upgradeat ćemo njega. Imamo ovaj epic pickaxe, epic sword. A sad idemo napraviti epic hammer. Isto će imati auto, svi će moji toolovi imati auto repair. Treba mi malo cobblestona. Svi će mi toolovi imati auto repair. Jer tako je najbolje po meni. Material cost. Stavit ćemo u cobalt.
3, 4, 6, 9, 9. Dvanaest. Mi treba 16. To je 15. A ovo je 18. Treba mi 18. Zapravo stavit ću ovaj pattern tu unutra. Može ovaj tu pattern, ne može. To je plate, ovo je cast. Ovaj tu. Čić tu. Napravit ću hammer cijeli od ovoga. Osim, mogao bi napraviti... Samo tool rod će biti od... tool rod, tako. Će biti od... netherracka. I... početak. Pes... šta ne može kobolt. Od čega ću onda napraviti ovaj. Možda od ovog mani. Samo malo dođem za sekundu. Napravit ću od ovoga ovaj plate. Vidite koliko tog ima. I mislim da imam dosta seared brickova, tako da ću povećati ovo za jedno. Znači seared bricks, ne znam da će biti dovoljno, traje mi 9 komada, bit će, ne 12 komada, fali mi jedan, falio bi mi jedan. A ispit ću se ovo, 64, ne, ovo tu. Iz ovog se troši energija i onda imamo još 1.600.000. Tako da imamo sveukupno 1.700.000 energije. RF. Redstone flux energija je to. Još jednom, ako niste čuli u onoj epizodi. Ovo tu ne raste uopće. Cijelo vrijeme na 14%. Evo ga. Sad stane i ima više mjesta tu. Stavit ćemo manual molten manual dole. Vidite zašto ne ide? Možda trebamo napraviti bolji plate. Da, plate. Na primjer od... šta ja znam, irona. Idem vidjet. Ili plate od golda. Uzet ću si dosta golda. Neću sve. Vratit 16 golda će biti dovoljno. Taman zapravo. Za 2 plate-a. I 16 irona. Tako. Golda imam 10 komada. Ako ne ide u gold, onda... a ide u gold. I dobili smo golden plate. A sad ćemo vidjeti ide iz golda u ovo tu. Ide. I za to će nam trebati 8 ingota. Dobro. Znači, trebamo samo golden plate. Evo, 8 ingota, stvrdilo se. I još jedan put. Stvrdni se, tako. Sad nam treba onaj hammer nešto. Hammerhead. To ćemo dobiti opet. Nemam stikove, di su mi stikovi, nisam ih valjda bacio. Najvjerojatnije sam bacio stikove.
Tu sjećam drva, nikad ih ne posjećam do kraja. Uvijek zaboravim. Hammer. Hammer, 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 hammer. Ovo je hammer. Evo hammer. I to ću pretvoriti u material cost 8. Znači treba mi 8 cobblestona. Spremim tu. I sada napravim mi holy shit. Ovo tu. Dok mi se to radi, to ću sam napraviti odmah, da. Kada dođe 8. I sad dok mi se to radi, jer imam dosta manual, ne bi ni imao. To ću napraviti od kobalta onda. Material cost 8. I idemo prespavat noć ovu. Napravit će se valjda do tada. A do tada, oh shit, sam put malo. Do tada idemo vidjeti jel nam se napravilo. Je. Odlično. I sad još za to trebamo hammer, hatchet, hammer. Evo, hammer. Totrod. Sword blade. Nemam totrod. Ovdje još drveta. Uskoro ćemo morati napraviti automatiziranu farmu. Sword blade. Tool-rod. Large blade. Toghtron. Ovo je plate. Materials cost 3. Onda trebamo još malo cobblestona. I staviti to tu. Ups. Sad ovo mi neće trebat više, niti ovo očito. Ups. Jer imam dovoljno golda, ima tu golda. Napravimo taj totrod. Tako. Šta bi mogli staviti? Obsidian. Stavit ću obsidian. I evo ga, ja sam malo u šišmišu, gledam tu okolo što ima. I napokon možemo staviti ovo od obsidijana. I imamo sve. Sve što nam treba za hammer. A hammer ćemo sad napraviti. I ovo je hammer. Reinforced 3. Durability 7675. Mining speed 9.66 i mining level cobalt. I dobili smo achievement Pro Tinkerer. Sad ćemo pokazati što ova moja zvijer može. Idemo se dole spustiti u rudnik. Rudnik, ajde, trči. Ajde. Dole što ne primam full damage s ovim tu čudom. I možda je malo sporije, ali gledajte kako kopa to. I evo ga Diamond D. I Diamond da smo našli. Istina da ne dobijamo experience kad kopamo s ovim. Ali je... dođi. Osjeti moju bebu. Naš sam neki cave. Nešto. Lapis to mi treba.
kad imate ovaj lak ili ti ga ovo, nemate brige, dobijete malo više stvari. Sada idem iskopati one diamonde. Samo moram začepiti ovu glupu vodu. I to mora biti negdje ovdje ulaz. Ili čak ne mora. Pošto sad sam se izgubio malo. O ne, ova voda je 100%. Idemo sad naći to. I očito ništa. Da. Evo ga. Ne mogu vjerovati da to nisam mogao naći. Aj, brzo dok me ovo glupost nije upucala. Idemo iskopati ove diamonde. I naravno, nije 2 diamonda čak, nice. Sa ovim tu bi završio Tinkerer epizodu, napravit ću si još shovel i neke slične stvari. Naravno sjekiru i to sve, i s ovim se ja odjavljujem i to je sve od mene za danas, za vas. Ništa, pa